马太福音第8章1뭐 이미도 주 예수 호 도요주 모든 어머 도페히니지 조 반도 지히지 뭐 담정ono 도호호 뭐 마이도도 예수 미우스누 호뭐 구유 야인자 노여자 호치고 소 마카밈하 아테고 베르이 바 Zofkoya hao. Ishi housneni to Yesu o emuchushi ho bewasa. Yainza ate omimha na hochu zofkoya. O to hoshi mitsu hosni a payo u zu zofkoya. Ishi zu miusni to Yesu ho yainza. Teava ahia. Yesu tano mochi cho e hioaini. Yisengzu to saisi pa aitineni takochu maito oesbuta to mose ho sutu mi usnu tamo botungon ho somei ho mikochu zofkoya u mo esmine kapenon o Yesu panto chihichi gunkanto loma mo yungeu to Yesu ho ea to usni enza noi oza mo tamachongo no meaupsu hu o soskuskunu ho amiotinine mo lana no atutumizo enza to Yesu te o usaho auto toma yutingi o gungang noi oza hochiko so au du yachi o hone mo o ate o pasvoha Hochikots o mako matnisku e uchufnu atets ueno heov o soskuskunu mais a hao da ya semuhnua ochi taichini ta puesana u da uea skunachi hetai hochi u pashui namochi ho pa uhtan e tets uhtan e hochi u pashui namochi ho pa uhne e uhtae te uhtae miusnu to soskuskunu hoyainza hioaeni tasitu hioa talito Yesu e eeni mo na noyamchi su miusnu tomo to ofeihni chi cho hoyainza tewa umta esvutamu emo maicha chi cinco upenaeno ta ayumonata Israelu ukamosuchi os oa ta yuptedineni teo heisvutamu tena botongono chicho te imine esmomhana meoveana ho tsamuho te eonto puhpungene pepe ho suteunu o Avurahamo Isaku Yakovu ho toehungu hea bubonu ion toho anana o meru tamaoko to puhpungene pepe chicho apuya popeo usna tomo voejujuta yafana ion to itso mongsi ho sikiki atabeisi isi mi usni to Yesu o gungkang hoyainza nahotsu maine maita shinko suho aipungana koyusu o tamachongo to soskuskunushi moauru eov ototu susinemio susu mo uhto mo to petero o Yesu aiti o baisi mo seo gano na no tsuveu ho oevoito hopo isi pewa sato Yesu o emuchushi tsu tosvo tsuveu mitu osini uho haututsa o Yesu ausunu no yofna panto chouchi mo mahafoto mo enepio chi siteopino hitsu chi chou ho hafa baito to Yesu mocho matnusko o Yesu isitsu atsaha popeo yafa o hitsu yaeza pa eov o mo afu tamachongo chi chou homo maita o hiwa to Yesu isi au la mia o nia dai eto eogensa chi Isaiah
isi sviei yos uto ngoevi tamatsongoto spa isi aiti to Yesu o botongonu chitso hoi he pai kuyungvi su tutsufni o tesi ho o pihi ta apihanato tupu panto chihichi dema chohio seiso mo bibi mito Yesu mi usini o Yesu hoyainza sensei upena ho jiko mo usnu no nenu te o asungtu to fe hinisu einza to Yesu la ya feongo o kuhku ya sku o zomu atihingi okotso ukachi rasi maka o tueva pantomon a chihichi tesi mo mi usnu to Yesu hoyainza noi oza puan amai ne ea o te o so dua o nia amo einza to Yesu te ko asno zonu to ofe niao ate he no e fo a to mom choi chi chou na mom choi chi chou san so smopa to apang o Yesu mo to ofe ni o tesisi akameosu tutsvihi ho ta puebza o tupu mo semafe su to apang o semahu nama mo oeng to o Yesu mo to Yesu o tesi ho puezuwa yainza noi oza to usinia mi demiazu mon i mzoi yutinga to Yesu mainzi mai chi hia ngoheunge mo ang wo kosi to sinkomo mitu yutu utei o poepe ho I o smahu tua miotsini o poepe ho I o smahu mo atuhu kui jiamci yupa mainza ma tu sias anataini jiatsu huta poepe ho smahu simo tomatu spa mo uhto mia usunune katala to apihana to tupu o Yesu dua omo I mito heuf aho yuafo chimo yoso chi chou emo yoso eni isi tiopito hitsu mo asufton paki ko kweno ukachila smetsu ho mitachenu tane ihe teori o Yesu osni moze ho mainza okoto hamo mainzi afe ofu a mi wamutu mo esmina hiesi tekotun asi uhtan eho poa atutum zoa mi so mi usunu to Yesu o hitu hotiko peteo ya fa mi moeza peteo usna ta botngonu chi feu einja to Yesu naho mitu yuya fo o hitu yumumu to feu I o botngonu chi feu mitu tsono meipe huto tunu su to tupu hotsu atsuhu engeosu homtsoi o leaut utsu feu su to kameosu ho usnu to hosa eisvusvuta to botngonu isi aiti ho I o ausna to isi teopito hitu chitsou mo atsuhu yuya fo otsou ta tsono hosa ho aiti o Yesu Yesu aiti ihe mi usni o Yesu ho poa mongo ita hupahe